ngam tipsyu la kadai ke jing shisha lani kadai ke besyup sapriang lengba ke rensan sosial media henry ke besngolongo kolong jan wei pa wei ki bu haki rensan sosial media kamtam haki WhatsApp status halor kani ke benta ke baong ba kajikon menta kalong hapdeng ke parti WPP lani ke parti pra ia ke baki pajba kitip persya ia ke NPP ke badonlang ngila batong independen UDP Kongres HSPDP ke Kongres ngila batong hakini kisngi ke beladep UI bagi trilang bat ke NPP had district council bat kamtam ya ke HSPDP UDP ke bagi trilang ha ke sorkar hadu mentah bat kumjuru kita independen kandidat ki ban sekun mentah na ki konstituensi ki baper ki menutsu ban yakun na ke UDP lani na ke HSPDP lani na ke NPP Henry kilamut ban yakun bet kum ki kertong independen Henry hadu mentah ki pajba kidang ong bet ba kita kide tang kibreu ki bamut ban pen thamel lani ban pembit ya ki pajba Henry hakabakut kila ban pai nalani anda kelejok kila ban rungbiang siaka parti NPP lada kan dei sisa kani te kalong ke bat ke bajwa ya ke parti WPP ban yakun persya ya kini Henry ke bas ngulungo kalong bana pedeng ki pajba ki babun kamtam kinong kersan jong ke parti HSPDP lada jia bea bakla tiak bat unore uno ulok lane ki para nong kersan kin lej be ke parti WPP bat kumjuru lada ki ke parti kongres kadon kecing bom yesngotu jemut hapo jonglak hapo ke parti jongki tikena ba kinong in lej be sya ke pra kumbang UI umroy konstituensi hakato kapor ba ke kongres kalapen mena ya kertong bat klap penmena penban di wepat ukertong ya kaba maki kimon bat UI ba haktehi kejuk kesngi kila perta hau pra ting sngotu lada don kanu ke sngot ya per jemut kin herbet syau pra UDP ru kumju independen ru kumju bat ke NPP ru nila ban ong balada ya bakla tiak kin ya herbet syau pra sngotu menta ba ke parti WPP kadai ke parti ke yang kelut ya barok kibawan ban ya trilang lani kibawan ban join tang ya kiru pajba Henry Om ya kilidar lani ya kita ki MLA lani ki MDC kibadon ha kite ki parti nila barong lah ha ke parti NPP HSPDP Kongres UDP lani independen lada kalong sisa kumta ha kini ke election kan long ke internet bah na benta kini ke election MDC ha Kazil District Council bat kumjuru ha Jainti Hills District Council jubab mapi parlok pajba parlok perjor hatu kini ke dainam ke sisa kumbala sapreng ha kirensan sosial media